Kitu kingine ya kufanya ni usijioni sana wa kiroho. Unajua watu wa mingi wanapendaka sana nataka aombe, ajikonsantre, ajikaze, maana aanze jiona wa kiroho hiyo siku. Hapana. Acha kuomba unajifanya wa kiroho sana. Mpaka mtu anaingia maombi leo anapenda ajifanye wa kiroho sana. Anajikonsantre na kuwa maana umuelewe mpaka anapenda asikie sauti ya Mungu inamwambia mpendwa, leo ni siku yako mpendwa. Hapana. Wakati unaomba jifanye kwanza kawaida, sio jifanye kwa kiroho sana. Unaona kama ni kitu cha kawaida, mimi naweza ikala na mimi naomba. Unaona kitu kitakushinda ni wakati unaingia maombi unajifanya niko wa kiroho sana. Na wakati hauwezi danganya nia yako, hisia zako, na wewe pia usijidanganye. Wewe pia unajua kama sio kiroho. Sasa wakati unaanza omba leo utaenda kuwa mtu wa kiroho, lakini wakati unaanza omba ukuwaki mtu wa kiroho. Maombi ndio yatakufanya ukuwe mtu wa kiroho. Wewe pia usijifanye kuwa mtu wa kiroho. Ndio kama utakutanisha watu wengine wako wanadanganya. Unaona iko maombi anajifanya iko kiroho sana, kumbe iko kiroho, akili yake inajua kama hapa niko nafanya bongo. Unaona? Ile itakuwa kusaidia sana.